tapasahan mate lihat ratu di bata pukut marede buku ede 745. Amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhus silekon-lekon na din bandokot na sawiba sana maliutus upasahat kami manasiyan na ito kami kailan namin tuho sayja may gabi uwap na kustus di jolum pasu-pasu may jalaramuti asa hufar hasyat kami pilianun pati bulhon harajaon mo gitonga-tonga ni kuriam dohot di portilion buhay marohanami magite-hite kondin asalam kutada kami budang ni silekon-lekon mitu kami asalam girgir kami madok muliate tuho martite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Sa
banua gijang, sai pinorbadi amaguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lekon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongon namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahame sian pangabun. Pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala diparsaurkan madamena tuto ditabe. Horas selamat hari Minggu madi kita salutna. Di dalam waktu ala manatok kuria do kita akan amanami inanami namapi kemulan kita mana naupok kuria nanai pinamasa di kuria tak kategorial. Jadi selamat hari Minggu